Teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmed Channel. Ayo ikuti Habibi mencari mainnya teman-teman. Wow, ada Upin sama Squid Game, sama ondel-ondel, banyak teman-teman. Wow, kita cari. Ada apa ya teman-teman? Wow, di sini nih yang tempat gang teman-teman, yang sini nih. Wow, ayo kita cari ada apa ya teman-teman. Wow, kamu kelihatan mainannya teman-teman ya. Wow, ada Marsha sama ondel-ondel teman-teman. Wow, Marsha sama ondel-ondel ya teman-teman. Kan biasanya sama si Mickey Mouse sama Marsha ya teman-teman. Semuanya ayo kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Kita cari. Wow, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Cari. Wow, ada Ipin teman-teman. Wow, ada Ipin. Upinnya kemana ya teman-teman? Kok Ipinnya nggak dibantuin ya teman-teman? Wow, dia sombong sekali ya teman-teman. Wow. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, ada apa ya? Wow, ada mobil pasir teman-teman. Wow, mobil pasir teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, ada apa ya teman-teman. Wow, itu ada apa itu teman-teman. Wow, ada boneka boba sama boneka Squid Game teman-teman. Seram sekali teman-teman. Wow, kita ambil. Kita taruh di sini nih teman-teman. Nah, di sini. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, itu ada apa? Wow, itu ada Mickey Mouse teman-teman. Wow, ada Mickey Mouse teman-teman. Mickey Mouse-nya kok sendirian nih teman-teman, nggak ada teman-temannya teman-teman. Kesepian. Wow, sampai jumpa di sini dulu ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa, dadah. Jangan lupa di subscribe dan ditonton ya teman-teman.